Hi guys, hai nurukno ani channel lamsugo tinini Dibor Jorani Nogo miani sanjani simi current hiroi taksuk jorati current phaipo dibatabo Diborni duita ingui tongo tabo current phaipo belakini kolom jak nugiman khana yang roko kolom dikhai tongo Tongo kita kachori khaisana ni Slamani botongo Maka abutini ani Diborni vlogo Torongmo sunuknai ang bahagai klai di tam-tamo kachori di abuton nuknai no Haitan ang sa description shiriwani nurok Phaijak hingga jauh jauh permainan ang shirinai ang tarin Phaijak hingga nurungno kachori klaimani funugana ani blog ni bisingki kai oke naik ini blog ngai kachori alu bahai ke klai hingga friendsong haiken rok Pulani simi paithok Jorani tongdi ani kachori Chalaimani blog no kango jaka moida ri huina haka 500 gram te som dinai pulano sini rinai suji rinai te moida mohake 2 cup ranai te Ajwain Raoi Ajwain is super way ready tabo mix khainai aboni yagulo thokbo mix khainai thogoro 5 চামচ ni ojon ni khan हमके मिक्स खाना दी तब कम ती किसा रुई मिक्स खाना ती बाय मिक्स खाना बाय खाम हसे करा बुटा खाई दी नरम बुटा खाई दी बखाई दुल ठगियां नहीं को Kamu hake kemana tikai hake ang tabu 10 minit kalau bitan iko ani alu rugina kha tabu karishinai mix khaye iko Ajwain te donia buslei te jira khayai yoknai hake karinai iko Yakhwrai powder khaina diam se kebekta kebege die giyangwang mosurai nakha teoro alu sete rakha naka tabugang kaisa ke chiklaina Iko alu bay mosu thikla rekha to banglasto powder ne hake mix khai nai pura ta hake mix khai Raoi Phaijak tisang kaham ke mix khainai hai khlainai ang dulaina hanai ang hai khlai dulai paikha bahain kha
ang dulnai iko hai khainai oro hai khlaiai hai kena di bahkan keep lagi bahkan aku tunggu keep lagi. Finally, friends rong nasinai ani kachori slamani iko paikha eken rok ani blog no jajaki tongkhe like comment share khainani tapokti tinini bagai sekno bye.